Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Početni ajeti, stihovi Kur'anske sure ili poglavlja El Alek, što u prevodu znači ugrušak, objavljeni posljednjem Božjem poslaniku Muhamedu u Meki. Ujedno su i prve rečenice koje je Bog uputio ljudima u objavi Kur'ana časnog. U njima se jasno vidi Božja, Allahova poruka o vrijednosti pisane riječi i važnosti učenja. Prve riječi koje su objavljene Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem bile su ikre, odnosno uči, čitaj, podučavaj, i predstavljale su i predstavljaju inspiraciju za sve muslimane širom svijeta da traže znanje i da ga stiču. Islam kao vjera daje posebno mjesto znanju. Jedan od najpoznatijih alima današnjice nedavno je izjavio da je izvor svakog znanja Bog, nama je dato malo od toga, a ukoliko se sve to sakupi u jednu biblioteku, onda to ima veliku moć. Imperativni oblik ikre prevodi se na različite načine, kao što su uči, čitaj, podučavaj, izučavaj, saznaj, spoznaj, studiraj, razmišljaj, i njegova glavna karakteristika jeste što on obuhvata cijelo čovječanstvo. Znači, objavljen je cijelom čovječanstvu bez obzira na rasu, naciju, vrijeme i mjesto. Dakle, naša prva obaveza treba da bude ikre. Vođeni ovim imperativom i mnogobrojnim hadisima Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, muslimani širom svijeta su tragali za znanjem kao osnovom, zatim su otvarali škole, observatorije i mnogobrojne biblioteke koje su brojale 100.000 knjiga. Obzirom na važnost sticanja znanja, osnovane su mnogobrojne škole uz univerzitete, kao i veliki broj privatnih biblioteka koje su nosile nazive po uglednim vladarima, alimima i mnogobrojnim drugim učenjacima. Kada je prošle jeseni počela s radom Banjalučka medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić, otvorena je i biblioteka, smještena u prostorijama Gazanferbegove džamije. Dobila je naziv prema uglednom alimu i mufti Mehmedu Efendiji Zahiroviću, koji je kao jedan od pripadnika nekadašnje Banjalučke uleme zaslužan za opstanak vjere islama u ovim krajevima. Biblioteke su uvijek slovile za čuvare zapisa o događajima, vremenu, ljudima i mislima, i kao takve su predstavljale i predstavljaju najvažniju komponentu kulture. Naša biblioteka ulazi u kategoriju školskih biblioteka i samim tim za nas i za naš kolektiv predstavlja mnogo veći i bitniji izazov. Ideja o osnivanju biblioteke Mehmed Efendija Zahirović potiče od uglednog banjalučkog muftije magistra Nusret Efendija Abdibegovića, koji svojim radom, trudom i zalaganjem jasno pokazuje da je nekadašnja banjalučka ulema itekako zaslužna za postojanje islama u ovim krajevima. Sam naziv biblioteke muftija Mehmed Efendija Zahirović želi da zaštiti od zaborava čuvanje na nekadašnju banjalučku ulemu. Svaka biblioteka, pa tako i ova, želi da predstavi korisniku da je knjiga drug, odnosno da je ona stalni i najtrajniji izvor sticanja znanja, kroz koje svaki korisnik može da stekne osnovno, odnosno krucijalno znanje. Mjesto nacionalnog i svenarodnog pamćenja, okupljanja i zajedništva svih korisnika, centar za prikupljanje i dobijanje informacija, sve to označava jednu biblioteku. Biblioteke se temelji na načelu da je sloboda mišljenja i usvajanje informacija osnovni preduvjet za adekvatno djelovanje u demokratskom društvu svakog korisnika, odnosno čovjeka, što teži ka njegovom usavršavanju kao individui. Bibliotekarka Maida Blitović upoznala nas je sa fondom kojim raspolaže biblioteka muftija Mehmed Efendija Zahirović, kako su knjige i rukopisi klasifikovani i da li je urađena digitalizacija. Prilikom osnivanja biblioteke Mehmed Efendija Zahirović morali smo da ispunimo određene pedagoške standarde, odnosno uvjete, a neki od njih su bili postojanje 5000 bibliotečke građe, zatim odgovarajuća temperatura i vlažnost zraka, kao i drugi uvjeti. Sa ponosom danas možemo istaći da naša biblioteka nesmetano funkcioniše. Što se tiče fondova koji su zastupljeni u biblioteci Mehmed Efendija Zahirović, to su Evropski fond, Fond arhivske građe, Fond orientalistike, Fond rukopisa
rukopisa i fond serijskih publikacija. Za sve fondove urađena je kataloška obrada, odnosno inventura i signatura. Najzastupljenije su knjige iz Europskog fonda, pisane na različitim evropskim jezicima, s posebnim osvrtom na beletristiku. Samim tim naša biblioteka postala je bogatija za oko 10.000 novih knjiga, zbog toga što je gospodin Rasim Hamidović donirao svoju privatnu biblioteku različitih monografskih i serijskih publikacija. Osim toga dobili smo 260 lektirnih naslova koji su nam uručili vjeroučitelji muftijstva Tuzlanskog, te različite monografske i serijske publikacije koji su nam uručili vjeroučitelji muftijstva Sarajevskog. Osim toga, neizostavno je spomenuti fond Ferhat Paše, odnosno fond rukopisa, koji je odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika 2017. godine proglašen nacionalnim spomenikom. U toj odluci je jasno navedeno da 75 rukopisa iz fonda Ferhat Paše proglašava se nacionalnim spomenikom, te je urađena njihova detaljna obrada. Svi rukopisi su digitalizovani od strane Yunus Emre instituta, a mehanički su obrađeni od strane stručnjaka iz Gazi Husrevbegove biblioteke. Što se tiče digitalizacije ostalih rukopisa, mi imamo namjeru da u daljem periodu, nakon što prođe situacija za COVID-19, uspostavimo stručni tim koji će raditi mehaničku obradu i digitalizaciju preostalih rukopisa.